بريت ما شوان هجا هجمارك زيادة يا ولاتين تركيا جو كوتشي أوروبا تكن تايبتشي ألمانيا ve mijare em dê li gel Ekrem Malbat civaknaz ji İstanbulê bigirin dest. Silav bû te kekê Ekrem. Kek Ekrem destpêkê de dixwazim bizanim gelo eger çine efqa zêde xelk yani 30,000 kes kekê Ekrem ku li gora sala borî sedî di sed û nod zêde bûye. Boçi ewqa zêde xelk koçî derve dikin. Sedemê wê çi ne? براستی حیانا هی زیادت به و از تامین کم گوی زیادتر به دو حب سدمن گرینگی وی کوچه هیا ترکیه بر به اروپایی سدما یک آبوریه سدما دودیاجی سیاسیه سدما آبوریه اول ترکیه تقریبا 5 سال کتیه پیواجویه کی قیرانه یعنی آبوریاوی هر دچه خرابتر دوه جبر بیجی گلک انسان جبر گوش بوی آبوریا کی باشتر جبوی جیانه کی باشتر هیوی وان ولاتین اروپایینه و به تایبتی جی 3 سال داوی گلک پری ترکیه گلکی قیمت آوی داکت و روشا آبوریجی گلک خرابو و هر دچه جی خرابتر دوه مخابن سدما یا گرینگ اوه سدما دنیای چه سدما کی سیاسیه جبر کل ترکیه روشا سیاسی نباشه و گلک کسین گوخوان مخالف تبینن خود اولی دا نابینن یعنی احتمال که روزه کی سبیزو لدری وان بخونو و بیشن درباره تا اف دوز هاتیه وکرن و احتمال که او دوز چند سال و هندر دا بگیره جبر ویجی گلکی کسی تنه جبر اوی روشا تاری یا درباره سیاست دایه گود وی آلیه دا خود اولیه دا نابینن و دخوازن درباسین ولاتین اروپایی ببن ککی اکرم نها اف کسین گو کوچ دکن یعنی من چندین راپرسیات ما شکر گو زیده باریین وان کسین خونده اکادمیسیان دکتور ایکو کوچ دکنه درون گلو کارگری آوی یعنی با اوایی که گشتی جی لجواته که چاواد به او طایبت لسر ترکیه کو زانست کوچی دروه دکه کارگری آوی لجواته چی دبه فرمو که اکرم بله yani dnava vakit وجه گوت dnava van kesin go coached ken geleki wajı kesin xwandane yani ایرو وقتی گمکو گود هر دو سدم هنه هر دو سدم جی به تایبتی لسر کسین خوانده باندوره که مزند که چما لورا یک دالی سیاسی دا کسین خوانده دخوازه یعنی دبیجه او روش خلطه و اجی کسی که خوانده و ادزانم که او روش خلطه و که وقت کسی که خوانده دوی از اعتراضی وی روشی بکم جبر ویجی به تایبتی و کسین خوانده و زانه و خودی کار و خودی آست ده اویدانه یا دو دیاجی yani em bijin îro li Tirkiyeyê kesekê ku bijîşkiyê bixwîne, doktoriyê bixwîne, ew qapiştê xwendinekî pêvajoyekî xwendinekî zehmet dest bi kar dike hem rewşa aboriyê çawa ku dixwaze ew rewş tune ye yani ew meaşên ew dahatiyên ku ji wî xwendinê ji wî karê bi dest dixe hem têra wî nake û hem jî ya dudiya jî وەکو مگۆ لە تورکیایە gelekî yani gelekî xebatkar xwed ewlehî da nabîne yani tenê sala dawî da li gorê agahiyan li Tirkiyeyê sala dawî da 42 heb bijîşk erastê êrişê hatin û ji vana 4 hebê wan jiyana xwe ji destan. Bi vî awayê gelekî jî di ewan di nava wan kesên xwende da qirîz heye yani hem xwe ewlehî da nabînin û hem jî ew emeka ku didin û ew dahatiya ku ji berê ve hil didin li gorê wan ev hev dernaxe yani. Kekê ekrem di rewşa siyasî de yani rewşa siyasî ya Tirkiyeyê ku her dem tê behs kirin tê gotin ku azadî heye mirov bîrû ramanên xwe dikarê bêje yani medyada jê ev tê gotin destilat jîva tiştan dibêje lê ev kesên ku derdkevine derve daxwaza penaberiyê dikin zêde bariyê wana jî yani hejmarek zêde ji wan kesên ku siyasetê ve mijûl bûne çi Kurd bin çi Tirk bin yani welatiyên Tirkiyeyê gelo ev yek nîşan dide ku atmosfera siyasî li Tirkiye di rastiyê de ne azad ji ber wê yekê jî xelk riya koçberiyê werdigire.
بله هلبت يعني روشا سیاسی یا لترکیه تقریبا 2015 وردا گوهری و هر سال گاف به گاف خرابتر بو يعني و بتايبتي جي چما خرابتر دبه لورا اقتدارا كو اوا 22 ساله يعني حكوماتا كو اقتداره هر دچه روش خرابتر دبه جبرگو اف سیستم وره محافظه کرن يعني اف اقتدار وره محافظه کرن مجبور او جي هر دچه حشکتر دبه هر دچه الهمبري مخالفان حشکتر دبه و او قادا آزادی دنگ دبه و او امکان ifade کردن مافی خواه امکان گو حق خواه بپارزه و مخالفت اپوزیسیون بکه او قادجی هر دچه دنگ دبه يعني بله ایرو مثلا بله بله فرمو که اکرم خلاص مثلا ایرو يعني عجب سوجين عجب درد كevin يعني تو تشكي دبيجي تدي هاد گوتنه کو ددبار تا دوزه كويه تو دبيجي كاد وردا چه هيا دبيت تا بفي گوتنا خو تا خلق عادس كريا يعني تو نزاني او خلق كيه بتشيجي عادس بو تو نكاري اوي سراراس كي کا كيج في گوتنا عادس بيا لي سوجه كي و هيا دبي عادس كرنا خلق تو ملت في ولات في گوتنه عادس كي اف سوجه يعني سوجه كي وسا بو سينور جراتونه يعني دبيجه تا هناك عادس كرا يگو عادس كرنا كيه يك مثلا بيجي شكايات يتك نجي بليه نه ناف بليه نه شخص بليه يعني بفي اوای ادي سوچدار کرنا کسا که ترکیه گلکی حسام بیا يعني بیک نامه کی تودکاری کسا که بدی گرتنی دوزاری سپاسیاتت کم که اکرم مالباج واکناش استانبولیل gelme.